Ka Election Commission of India ha ka khat pratari uniu banai da penbena ko ya kitarik wa mkam heyato wa ka election MLA yong news nem ha ki litli ki jilla ki wa kanthop ya ka Tripura, Nagaland wa ka Meghalaya. Heyato wa ka ni election ha ka arpau tri uniu banai ha po ya khamat Deputy Commissioner ka West Jaiñtia Hills District UBS Solia. Ceruk wo Superintendent of Police Ubikram di Marak kam US Chauhan Waman u ad hoc Commandant SS Bikam West Jaiñtia Hills dahir gi cha ichnong khappood ka district wo seli ye pynkhreh kam ne benta ka election ho news nem. Kini ki chnong kantup ki ya ka Sabah Mukro wa ka Barato he wada ye chem gi le wa ki BLO kam ju ki wakit kam chnong yong kini ki le chnong. Ha ini isli ne liang udisi de kali tekit u ya ki BLO heyato wa i pynkhreh wo thapvut ne benta ki bru ki wa kerpang ki wa iduna he do ipran kam ju le ki wa palat pra paus nem Wyrta he wa kamon u yi ki wa wan thapvut we kamon u pynkhreh ne benta yongki he ju ipor u so liya da pha u ya u BDO kalas ken blong u baristar niang wo pentikna wa waro ki wa chongchnong u yo ki wa thapvut klem nyau chiliang ye yi kat kam itmu ka Election Commission of India. Hejo ipor da pha le ya niang wo penbiang ya ki wa kam wa iwaduna wa hapo ki polling station. Siba nat o arjar ko way kin pali yung sino orang yang ba jagoya ko itu